Tinda wega ni tariki 23 mweri wa mbere mwaka wa 2023 nkugwatogeni Nteto cia Weru Thaa Imwe niombetagwa Christine Wanjeru na monaniria wetu mathithio tukomonde ni Purity Richard ende mbere bururu kire imwe cia Nteto itu kubanganiritie. Raila kurega kithurano kaire ariuga ategwetekaniria na wathani wa Rais Ruto. Kanju ya magavana kugaruka thirikari iguru ria marandu. Mashukuru mtere imwe kurema gucokekania aciari kurega arimu anene. Uge na mendekithia ma DMK Kiogora arenda MC matonyo kire mubango wa kunenkanira basari. Tukemberia Nteto cietu mwiri wa muthaka wa ukuru wa gatagati uri oronekanire na utemangi tuwe muno kiongo kiawe terecia muringene taunini ya Yala harikana kuragwo ni amba no birete mushari ya sibitari ya Nyambene level 4 na ushunkuni wakaumoka yuko kiawe wambiretie aikira kirore unyamu uyu OCPD wa Yala John Kimandhi na ugete matitekeria wagi wa ukaria ntere ino na makethirwa makigwimana na thukangia mamuthemba uyu mwankama yukirwe matagaria mamarito muno makiwatho. Marion Karugi hatuambirie na ino. Ni kireo ke muciari wa Benjamin Kirenya muthaka wa ukuru wa miaka yate ate ura mwiri wa ijo tirimio ina njere yote mangwa ntureni ya murungi ene Gembe North ni antu bakuthwanirwo kwithirwa bareamba. John Kimandhi, kamanda wa Boris Lare sub-county na kuzerete kare. Asubuhi tumepata report kutoka kwa Njerande Karangwi ambaye aliripoti ya kwamba mtoto yake ambaye anaitwa Benjamin Kirenya ambaye ako na miaka 26 aliweza kuuawa na akatupwa kando ya barabara karibu na Murengeni Primary School, ambaye pia ni anaishi hapa Yala, na polisi waliweza kufika hapo na tukakonfirm ya kwamba kweli huyo kijana aliuawa. Kirende kira kisumirete na kimako kuzira bena bobwa kuwa orera ethe wa mututigi Gerard Ntarangwe kumanturene antu amoti arombete osunkuni kubwithikana mpwe nikenda kumenya ni baubongo babwithitio nyumobo. No agitokwa na mtu uyu ekataka muraga mbere barabara ni au karatake mureka na kora ino egate murena nto tibo tuko na accident egata mta attack nanto even though otemdo ali within no amenya ba wakale kangira vungwa mtoto kwa nane murage neno icio nyinge to tendeni ya ntore Yala bakari mutanoti ya na dia bigibigi ede bigibigi ya no tare ke karta na sunia antu bangi andreva mtu taka te accident eu mtu gate kina na tema atemo wiwa ogate mi na tunyo interview virala bimbu nzakane kwa ende antu abwithiketendo kuba kuchulukwa bakagura kwa kakea no ntutako kumebi tabaya tako tu akayete nluto muntu karathi eyete man otingi baba kwa jaba Ospindi Kimandhi ni wete osunkuni ni bwambirerete kenda bamenya kumuka ikuke na baeka karibu kwana na batetekeria kuona enyange bakithangikia akari kitheri na mwili wake umepelekwa Maua Hospital Mortuary, ambaye kwa sasa tumeanza uchunguzi. Tunataka kujua nani muuaji wa huyo kijana. Ya pili, tunataka kujua ni sababu gani huyu kijana aliuawa. Na wacha niseme ya kwamba ni ripoti ambazo si nzuri,
but nataka kuhakikishia wananchi ya kwamba tuko na tutaendelea kufanya patrols hizo area, na kitu kama hicho akitawahi fanyika tena. Wahalifu hatutawapatia nafasi katika Igembe North Sub County. Tutafanya juu chini, wale watu wapenda amani ambao ni residents wa Igembe North wataendelea kukaa na amani. Mwere wa mutotigi ni juiketwe nyumba ya kusibitari ni Anyambene level 4. Nkiripotera Weru TV kumalare Igembe North, Mbeta Marion Karugi wa Kenywa. Tukithina mbere ya arutwo mamberetie gucoka cukuru muthenya wa umunthi cukuru ya Kini Primary itaomba kurugurwa ni nyuma ya aciari macukuru inu kubinga obisi ya mwarimu munene wa cukuru inu makenda ni athamwe. Mariuga mwarimu uyu narietwa Mugende Nkanga nethiretwe agitumira mbeca cia cukuru uthuku akarega kuriba arimu maria mandikitwe ni aciari na mubango wa ciana kurecaga irio cukuru watuika munoga umunene kiri aciari. Kagitani ukau aciari macukuru ya primary yari Akigembe South Kinyamo ni maruthite maandamano makiingaga mwarimu munene wa cukuru inu narietwa Grace wa Iguru makiuga nethiretwa kimabinyeria kimbeca. Dennis Mugendi ena ino. Miruri kwija na boni aciari ba cukuru ya primary bare bakwina bakwija ibenga turu mwarimu munene Grace wa Iguru uria abanogeti kubanyarira. Mathina yetu mwarimu urekuo wetwa Grace kuma areya ati anabeto batiritanawa na mwarimu ura wethaira ari munene cukuru niwe otomarimu babaritana bora baritana bete lesson kirasini lakini beta bakarethia kirasini kuringa thimu nere kwenene pio kilo iratu esa togetha mayani batwe na mbene cukuru toketharaira omuciari kilo system na kilo system iratu kethaira arimu bonthe twandikirie thirikari tokeria kwenda kumenya yonde kumenya itari mo mucemanio ne na mbere ambinga mono kwa mbeca bali twandikite arimu pa PTA na kilo cia to kilo system mwangatha yo te mwarimu PTA twandikite thike na twera arimu bonde bakwana basukuru ye otie mwarimu kinyo twandikite PTA kinyo motie wa cia bandikite ko ingoria na nya sana inambia cia tumanya kilo cia to kilo system cieta batonyithiti kararitho cukuru wetu ni twetete bwa sana bwana Grace akiweja miakenere Grace kuma areja batuote maci atonete yawe lakini yake akolwa atweta mucemanio batu turi aciari atwira ontwana betu batiumei imaumbile tukendenda kumenya ruare cukuru eriaki kithane kere maumbile Grace yatwelese kithane cukuru ya maumbile no nto ate ya gutana baba maumbile be na cukuru athi ya gutana riaki twe ya utu adera acia ana betu baba atwira ibagarira ya baina lo ya tokaria ate aciari yani rera mwana abwethie makosa weta cukuru agwira na agarira ya ina ande batwe na to area shima no tokobia gona ke batwe na to thireria kainya buru kinya to thireria nyane akiri. Kazi yake ni kukuja kupea wanafunzi kazi ya kuenda kutafuta na pengirasi huko nyumbani, kutafuta nyasi ya ng'ombe, na hata ukiongea wewe ukiwa mzazi anakuja anakuambia wewe hujui vyenye unasema hapa. Sasa walimu saa 7 ikifika wanaandaliwa chakula nzuri pale, yani kukula na kulala pale kwa nyasi. Time wamesiba Temu wamekula wamesiba wanaenda kutandika walimu kutandika wanafunzi wakisema ati wewe uko kama mzazi wako ndivyo alikuwa anakaa hivi alikuwa wa mwisho. Sasa wewe utaona wewe utajitahidi kwenu kama wengine ni wao walikuwa wa mwisho wewe kwani unaona utakuwa wangapi? Acha niseme hivi nyama yenyewe wanaleta hapa kila siku. Yaani hata Sakina hoteli haiwezi kupatikana wanakuja nikukula na kutandika watoto. Sukuru eji ya primary iri wandine ya Kachio Igembe South nayo ikirikanaga nio atongirie mwanya na banene bathomaira twambiritie na minister wa urimi Mithika Nturi mubunge wa gicigo giki John Paul Mwirigi wamwe na bangi babaingi walimu munene wa Iguru na regete ikwariria Nteto iji na kianandi akari bario aciari ba cukuru eji bakuromba ni itagarire mpwire umbiko jokua kenda cukuru eji yumbi gucokia nkuma o taure kwari tene.
marugulene jaja sukuru kungi ni primary interest ya mara aciari no banda mene na kuinga obisi ya mwalimu munene Mugendi Nkanga ni kubonia Nkanga mbute utumiri buthu kubwa mbeca cia sukuru kuregi kuri arimu baria aciari bandikite na bongi bunene kubetia kilo kithumba cia mithere na magana jana mantu ja bainyite bari aciari ndene turaukire rukirite na muno na twainga obisi ya mwalimu nikenda tuthi mbere ona kuria tuthire twambira gukinya obisi-ini utwaro ni mpinge twacoka kuna kura marima mugundu wetu ni twaugite tukarima twi aciari indi mugundu u ni wa komborithanirwe endi master atwirire atiri mugundu wa cukuru utiumba kurimwo no wandirwe kithangari riu tukauria atiri ni ministry itikiritie mugundu u urimwe kana ni mbi ni wathiriria cia migunda nurimagie ukiraga cukuru wagura mukebe antu mwana aria ukaira mukebe cukuru alafu mukebe ona u mwana atiria agatoro barabara nuntu bwa mbeca nyingi na imona ite kwereka na mwalimu u no tikuri wari no agaturaga cukuru ri aritura cukuru nike na muciari ari inywa karuta mbeca cionde mwalimu Mugendi agenderete mpempe ni nyuma ya kuona andiki ba Nteto kiria aciari baba gwite ni thirikari mutemithie nthi mpanga yebere cukuru yao kenda yukira alafu mwalimu apitie nawe ona ationaga mbeca ona atonire mbeca cia kwinuka rigungu ni mutiganie ni agire mbeca buru tukauri mwalimu aira mbeca ku indi turiuga atiri Nkanga tuyo tutikumwenda nontu ona tutikwerwerwo kira gwe muruku kiongo nontu ona ali mbeca wakiria no akwinga mwana riu no turaretera mtuti mwaga kiongo na tutira kwale Dennis Mugendi, Weru TV, cukuru ni aria ki primary wandi ni Akachio Igembe South County ya Meru. Mukanukio amariani ni bungeni ya Meru DMK kiogora na ugite mo matacemani na gavana Kawira Mwangaza nontu ni marari ndisi anja ende ni maugite ni maninkanire dina yao nene iria ni mbia cia Wadford besa cia basari na nkinyagia kwagirwa ndoni tatongoria nongerete mbasari ni bati kwambiria kuninkanirwa na Weru nikenda nkinyama MCA maomba kubungira mubango ni uyu nontu ni administrators mawandi aki maninkanagira mutukikare enainu MC wa Bogeta West DMK Kyogora akiaria na njira ya mwanya na metha yetu ya Nteto na ugite mucemano jojo athithikitwe mebire bitiri mwena jwa nyire jura jwa ari na munini wa mutongirwa mongo Rigathi Gachagua abunge ba mbunge nene seneta Kathuri Murungi na MCs ba Meru DMK na ugite jwa ari jwa guchwangwa taniro gategate kaona ngavana Kawira Mwangaza na kirabetire bakiariria mono ni kigina kia Wandi Fund kigina kia mbasari na tongeria barabathuri kwenjanaga gitio matata jetu mustiri jareda jakonie mbeca cia Wandi Fund cia kumba gwitira mwananchi ngugi na mbasari cia na baskuru au ni matata jarari mustiri au ni muthina cia mbiriri kutenda kumenya wondi kithore kio na mbeca ngana kwina mandu jau na mandu ja kweja neshima tulia tongeria ja kulega uthukania na kwina mandu jau ja among other things ja kethoja kia rairu bwa tukomba kwaria muno tomba kugwatanira tuge mbito agwatanira na tuga no tukomba gwikia Meru nambe na igoro kamite ya seneti gikinya mbunge ya Meru kwaranira na MCAs DMK no ugite na gwiritu ni takaria riu negitaritu kuraja bena wirigiro mantu jakagira ja Meru pale jito na fact finding mission kumenya imbie kuendelea naja nai niturombire kwitwa tuna karwaria gakega na tugwa tugwiritwe committee devolution kwithweremo na tu nya ntubamo barige committee ya senate ya thikaira case impeachment barari kirebo uturari abo niturombere kwaraniria abo na tugo nyamwira ntukuigita manto jaketho ja buja Meru akiongira DMK na ugite MCs batomba gwita ngugi bati na ngavana na kinyangavana na watomba gwita ngugi ati na MCAs na nikyo bata yangwatanira kenda bakaguna mukali wa Meru ndikwenda speculate no arege kanya kwaria nai bati nande kintu kira mu Meru abati kwerwa na mtu abati kwerwa ni ati ngavana na MCAs bagwatithanie tu kauna
MCA utino twita tutena ngavana utino ageta tena MCAs kinya na u agorona kitango ke wondi ne mwake ya Nyamwira tore go kurukia mbanja ti utingo geita atol tukamona na ndethera mbeza cia kwicio tuthiria utembesi gukuruka assembly so kenda meru function bwega no mwanka MCAs na ngavana tugwatanire tumbe gwitiria meru na mbere na ingwetikiro mwananchi akomba utetheka tugwatanirite tukere agwa igita ria twina rire kai muno 5 years te gita riraza DMK agitegera ngwiri batukwithira ikirita kwa thai maturene mbere ni barabara kwithira ikithondekwa mbere ya mbura itiracokera kairi wamwe na kwa kandarathi ngugi mbere ya mweri jwa 6 kenda kigina kiao gitikaingirwo meikamatookiri mwaka jujungi jwa thirikari na kinya kwithira bakigaga kigina kia mbasari na ngugi iro bati kuritwa particularly cia uthithia barabara mbere ya mbura mweri jwa 3 ingugi nyingi muno iririo na ni bati kushughulikirwa in time na itashughulikirwa na ndetwe mivutano then tukupatio meeting deadline ya kuthwa tuweja na contracts by June kenda mbesi teungirwa ome cia pending bills then kura manto ja waki boirasi ana na boiba sokete skura cia libetu baina thina muno itukwenda kumenyana tukaba ambassador kiuria na ndikire kigina kia ambassador ala wanda ndi means by watho ni ngavana bagwitithia mutaratara jo kujuriria ambassador kirima turajara barungamirite MCs na ngavana bakagwatana ukaratia DMK na ugite no kamutaratara jo jukambiria zero kairi MCs bario tikwira ari kinyire batwija ke batu tugeta kuga ambassador bati kwambiria square one where MCAs are involved nyaba ketho bakinyita na the process has to stop nonto ora bauga baeja na ngirie komikirana magana 3 ake pa ward jai manto jatebuga nonto kuliana bamwe no the kuliana obatano kana bairi pathatu bakonindi balero fionde baewa 50,000 scholarship full kwibangi bakwenda ke ngiri 5 jabande school eta mwana 4,000 mimbesi nyingi sana sikuma all term otikombinya mbe wanto ponde ngiri 10 baraba national schools baraba extra county schools na fee te ringa nene na nde school kibaye jo ngiri 10 kulira mwana nde school fee ya Nyamwira but mwana ora tuge weninde uri a national school atiombo tete kaisiringi ngiri 10 to some extent kuba kanindi nja 20 so inidi bati ko drive imbesi ngani bati ko ejano kulingana na mwana na nare umete kuma gishigo mbunge kia Southiment nke reporter Nteto cia Weru ria kwa rito ni Mutugi Kare gatuke kanya ga kunogoka banini utikathi nwaku Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university uchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street Meru Town turingire thimu gukurukira 0703 509 493 The Kenya Airlift Program empowering Kenyan students. If Tekra was 100%, I used to just breathe in 5% of her brain, which was so smart. You need to God that you do your part, you fight justice. Mystery of floating bodies in River Yala continues to deepen after 7 more bodies were retrieved from the river. Nobody had that right to take that life. It's a bad feeling. Terrible. When we go to court, we noticed a lot of surveillance on our team. Nikiwafikiria ama nione picha zao, mimi nalianga usiku mzima. Hata kama vijana wangu watarudi, lakini sitawasahau. This is the last door. Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited irendagia Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ina shama enthongi mono na ndikuonekana ndukene cionthe na magulija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip.
It's game on. Kids now have more time for all their besties. Because this mean bumblebee is coming to live with us! This Christmas, we're gifting you more cool channels to watch. Save Kids, Jim Jam, Da Vinci Kids, Baby TVs, CBBS, Toonami, Nickelodeon, and more. Recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet for 15 days to access fun shows and movies on amazing channels. To put the happy in the holidays. Celebrate the season with all your faves. Recharge today and get upgraded. Feliz Navidad, hijos. This is the best Christmas ever. Star Times. Enjoy digital life. Poshmark Meru College turi mutindo kangangi Royal Business Park karobene nyanya mwekana jua Mega Supermarket mukana jua bichichia NHIF. Poshmark Meru College nitukukuwa togeni kirojukania bwa January mwaka jua ngirijiri mirongo eri na idhato burea buetete nambere. Nitoe janaga courses taiji, School of Hospitality kana Urugi, School of Cosmetology kana manto ja urembo, School of Business and IT, biashara na mitambo ya computer, School of Design and Fashion kana utumi na mekire na School of Civil Works mantujia waki na ubundi. Nitujukagia ditobare ya bati kinyiti grade chia kutonya university. Nitoe janaga courses chia computer gote marei kiria ditoba diploma. Lagi chunchi kia mirongo enana kia madhomo dieto nijaotea na ubundi kana practical. Poshmark Meru College nituchuaga ira ditobeto internship. Torina nyomba chia kurara na marei jeto nija kuguna moko juaku. Neukomenya manto nkoroki na otoriongero bichine chieto kana otoringire dhimuiji. 0719-244-244 kana 0718-081-317. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. Okaire nkugwate ogeni tukithina mbere mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga na witebwe ategutikiria thirikari ya Kenya Kwanza na Rais William Ruto na baterie kuyeberia wathanini akiuga kithurano kithiru ni kiairwe. Raila arioro ntarwangirwa ugambithania na IBC akiuga ndwangi inocio ciere nishokiria ushindi wawe. Rais William Ruto na wekira kukio mondera uthitegi na abunge make makia Jubilee ni kenda kwariria uthii na mbere matura ni kuringana Kanyoni Montu mucemanio uyu tete bamwe abunge mama Maria maugite makaiga mianya yao ya gisiasa ndi mubunge wa Southmenti Dr. Mweti na Waigembe Central ni mamu Maria Maraya mucemanio ni uyu Maria ni Jubilee Meru. Nyumani Ruto ne kirite kirore watho wa kuthondeka nkiama ya kamiti ya IBC enjeru ire gatumika gari ukagitani ukau ari interesia Kiambu. Ruto na ugite nkethi gatagati ka Raila na Uhuru niyo yatumire uchumi wa Kenya othukana ni nkethi akwenda riu indi atitikiria Anthony Kadenya atwireinu. Musafara wa mutongero wa ngwatanire ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga na tongore bangi kire ngwatanire eno waambire kienini kia ndege kia Jomo Kenyatta uelekela barabarani ya Mombasa. Watonya katika mji wa Nairobi.